Так, вақти дашотон партофтен 2 тонн. Так, медроен, ноткоин, погнали. Раз дромадем камта, монета кол мекнем, чико мекнем? Трейд, ваучер, дальше NFT, якта NFT 10 миллион нот, 0,6 тонн и комиссия. Так, оформить. Комьюнити, тон, минт. Окей, согласны. Подтвердить. Транзакция рамо подтвердить кем бародаром. Загрузка рафтеса. Тамом успешно оформить кем. Дальше чико мекунед? Вақте ки успешно оформид ки ози аиҷа гум мешава монето. Дальше чико мекунем? Перезайти мекунем ва ман шумо ишора медиҳам ки дальше ки ҷо мерем. Дальше ки ҷо мерем. Так, ина гум шид диден? Даомша чико канда кураем? Мо як ҷои дига мебироем. Get Games. Get Games да чӣ гапаем? Да оҷа NFT мо тайёр шудагиаем. Так, чӣ хел мо Get Games-а биёвем? Нигоҳ кунед, просто англисӣ қати менависем. Так. Вот Get Games мебирояхш сразу. Мага фото прямо вдруг, да? Поверните налево, а затем поверните Так, направо. чё канда кура яким. Кошелёка подключить канда кура, ай старый кошелёк ма бромадам. Поверните налево, а затем через 100 открыть тон. метров поверните направо. Yok demek işometya сразу меброем. Так, я повторять мекнем. Ошибка тут. Так, ина тайдаши. Поверните направо. Привязать кошелек. Готово. Чикоши ина брома дайджа. Ина кошелек имела дромад. Нигоҳ кунед дайҷа ҳаста ина медроед, нигоҳ мекунед нархи ноткоина, чанд сомон нархи ноткоин. Ина ауксиона нигоҳ накунед, на продажера ҷиқед. Ина вақте ки ҷиқида мебироед 5,8 тонн самый дешёвый ҳаста 6 чиба 6 тонни шид 6,4 тонн шид. Сабаб да яе ки тонн қимат шид қариб $4 чанқа гузашта. Барои ҳаму фаҳмиши хитон қати примерно агар даже шумо савдо кунед на 6 тонн қати савдо кунед 2 тонн ё 1,5 тонн комиссия мегирам. дар ки ҷо мо мебинем NFT хмона. Ин аҷиқ киден даиҷа. Так, ина профила медроен. Да профил ки дромаден даиҷа меброен на ина пайдо шид. Не продаётся. Полный уже нархш бромагиай. Просто даиҷа ҳаста выставить на продажу меҷиқен. Баъд даиҷа ҳаста ина фиксированная цена ҳаста ауксион форат на ауксион қадек совет наметам мумкин 3 тонн да бихаранша 5 тонн да бихаранша. Ауксион ранги ё рулетка да примерно арзон ҳама вақт мехаран чем рынок. Фиксированная цена. Дальше фиксированная ценара нигоҳ кунед бародаро. Примерно хайна 5,8 тонн да мемонем 5,8 тонн. Нигоҳ кунед чанд сум шумо тоза кор мекунед. Сразу комиссия мепурса ваш баланс 1,15 та автоматически мегирад 4,3 и прибылай. 4,3 и прибылай
барое ки сразу шумо битунед савдо карда бояд дашото тон дошта бошед. Ама 1/10 ама 2 тон. барои ҳамун чӣ гуфтаним бародаро ки инаихе савдо мекунен роҳи савдо кардан осонаш ҳамияй. роҳи осон савдо кардан ишонтон додум бародаро. оз зарб бизанен 1 тон примерно 500 рублей. 500 айна ба 4 зарб бизанен 2000 чанд сум фоида мебинед. 2000 кавич примерно тоза 2000 мемонатон. Стоит ё не и уже ихтиёри худтонай. Агар ба шарти ки 10 та аккаунт кунӣ се рӯз пас шумо мисол метавонед ки 2000 броред. 2250 сомон мешавад. Да се рӯз 250 сум просто прибыл. Чӣ хеле ки дидесен? Ина ма ози тайёр кардагиам. Мебинем чӣ гапо мешава. Наҷад одамо савдо кесан. Барои ҳамун чӯканда кора бачаҳако класса меҷиқина, подписаться мекунена. Баъд на телеграм канали мо обязательно медроен. Пацано қати заман мекунем. Обязательно бародаро бидроен. Телеграм канал да подписаться кунен. Да иҷа хайпа, да иҷа бисёри гапоя. Баъд дами шорто бинен да каналмон ишонтон додагим ки чӣ хел чӣ нава бигирӣ. Монетай нава на ноткоин бигирӣ. Оз дан момент шумо фақат дастгири класса биҷиқед бародаро.